Les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yababajwe n'umwanzuro wafashwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo kwirukana ambasaderi Vincent Karega. Itangaza ko inzego z'umutekano zikomeje kuba maso kubera ibibazo by'umutekano muke bikomeje ku butaka bwa Kongo. Umwanzuro wo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega wafashwe n'inama nkuru ya gisirikare yateranye ejo kuwa gatandatu yobowe na nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi ejo kuwa gatandatu i Kinshasa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'icyo gihugu, mu gihe u Rwanda rubihakana ahubwo rukagaragaza ko ari ibibazo bwite by'imbere mu gihugu. Itangazo u Rwanda rwashyize hanze rivuga ko rwababajwe n'umwanzuro wa guverinoma ya Kongo wo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko inzego z'umutekano ku mupaka wacu, ni ukuvuga u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga ku ruhande rwa Kongo, zikomeje kuryamira amajanja mu gihe ngo hiteguwe ko hagenzurwa ibibazo biri kubera muri Kongo. U Rwanda kandi rwagaragaje ko ruhangayikishijwe n'ubufatanye buri hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe FDLR rugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu itangazo u Rwanda rwavuze ko rufite impungenge z'uburyo FARDC na FDLR bakomeje kwegera umupaka warwo bitwaje intwaro ziremereye. U Rwanda rwongeye guhamagarira umuryango mpuzamahanga gukurikiranira hafi imvugo z'urwango zihohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, bikagirwamo uruhare n'ubuyobozi bwite bwa Kongo. Mu magambo yabo ati ubu kwinjiza FDLR muri FARDC n'imikorere bafitanye bijyanye n'ubu bwiyongere bw'imvugo z'urwango n'ubugizi bwa nabi bwibasiye abanyarwanda muri Kongo n'abandi bavuga ikinyarwanda batuye muri Kongo. Ku bijyanye n'ibirego Kongo ishinja u Rwanda byo gushyigikira 23, u Rwanda rwavuze ko ari urwitwazo rwa guverinoma ya Kongo mu guhunga ibibazo biri mu miyoborere ndetse no kunanirwa kurinda umutekano. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko rushyigikiye uburyo bwo kugarura amahoro muri Kongo buciye mu nzira zatangajwe z'ibiganiro, haba ibya Rwanda muri Angola ndetse n'ibya Nairobi muri Kenya. M23 yubuye imirwano mu ntangiriro z'uku kwezi. M23 yubuye imirwano mu ntangiriro z'uyu mwaka isaba guverinoma ya Kongo gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye yo kwinjiza uyu mutwe mu nzego z'imiyoborere y'igihugu no guhagarika ihezwa rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri iki gihugu. Guverinoma ya Kongo yanze kubyemera, ihitamo imirwano irubura ndetse icyo gihugu gishyira M23 mitwe y'iterabwoba, bivuga ko badashobora kongera kugirana ibiganiro kuko bidashoboka ko leta iriho ishobora kujyana ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba. Kugeza ubu ingabo za Kongo FARDC zisa n'iziri kuganzwa n'inyeshyamba za M23 ko ikomeje gusatira umujyi wa Goma nyuma yo kwigarura muri iki cyumweru uduce dutandukanye twegereye umujyi wa Goma. Tumwe rero mu duce two muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tukaba twaramaze kugera mu minwe ya M23. Hari ukuntu itangazo ryari riteye ryari rikubiyemo uburyo uyu mugabo bavuze ko ari bwirukanwe, bavuze uburyo ari bugende, icyo bita persona non grata, ni kwa kundi umuyobozi muri diplomasi bamuha amasaha 28 cyangwa se 48 cyangwa 72 bitewe n'igihe bamuhaye kuba atakibarizwa kuri ubwo butaka berema ambasaderi. Rero icyo gihe ahabwa amasaha runaka, ayo masaha baba bagomba kubahirizwa. So hari itangazo ryaturutse mu nama nkuru y'umutekano yaremeye muri Kinshasa iyobowe na nyakubahwa Perezida Tshisekedi, ivuga uburyo uyu mugabo ari bwirukanwe. Nagira ngo wumve ukuntu bimeze, hanyuma uraza no kumva ukuntu M23 ikomeje kwigarura uduce dutandukanye. Umva uko iryo tangazo ryavugaga n'ukuntu bavuze bari bumwirukane. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru amakuru yongeye kutugeraho kubirebana n'imirwano ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya FARDC. Nagira nkubwire ko nkuko nawe babwiye nzajya mbagezaho updates, bigeze hehe, bimeze bite, uwa makuru agezweho nayahe. Bakunzi bacu,
mu magambo makeya guverinoma ya Congo ibicishije mu nama y'igihugu y'umutekano Ministère de la Communication et des Médias niyo byaciyemo ivuye muri Conseil de Défense Nationale du Congo, imaze gufata icyemezo gikomeye. Icyo cyemezo kije gikurikiye impamvu M23 ikomeje kugenda igaba ibitero ndetse igafata uduce dutandukanye. Ejo nababwiye ko yari imaze gufata agace ka Rumangabo, agace gakomeye cyane ndetse kakomeje kugenda karwanirwa. M23 yaragafashe ikomeka kuri Kiwanja iri muri Rucuru yari imaze gufata. Rucuru nayo centre iyo na ejo yayishyize mu minwe yayo. Bakunzi bacu mu turo byagenze gute? Inama y'umutekano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateranye, yamaze kwemeza ko hagomba kwirukanwa ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwana ambasaderi Vincent Karega. Uyu nguyu akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo. Hashize iminsi hakomeje kugenda havugwa amakuru yuko hari abantu bashakaga kumuhohotera, barimo mu murwa mukuru Kinshasa, bashaka ngo kumukupiraho umuriro, abashaka kumuhagarikira amazi. Byari ibintu byinshi byagiye bikorwa, ariko ambasaderi birumvikana ko abafite ubudahangarwa bukomeye cyane mu gihugu arimo, dore ko abafite ubudahangarwa bumeze nk'ubw'umukuru w'igihugu wagiye muri icyo gihugu, kuko abahagarariye igihugu mu kindi. Muri make ibyo bintu byatumye agenda agira ubudahangarwa bwo kuba atagirirwa nabi. Ariko kuri iyi nshuro inama y'umutekano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarayiteranye, yemeje idashidikanya ko bwana Vincent Karega, ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agomba kwirukanwa, kandi ibyo bigakorwa mu gihe kitarenze amasaha 48. Ndibyo muri diplomasi bita persona non grata. Muri make yahawe persona non grata. Iyo persona non grata yahawe ikaba itagomba kurenza amasaha 48. Vincent Karega, ambasaderi w'u Rwanda muri Kongo, akabageza i Kigali. Icyo gihe bijya bishyirwaho, iyo bishyizweho babigomba kubahirizwa, agategerwa indege, gutyo agahita agenda kugeza ubwo ibibazo bafitanye bizakemuka. Impamvu yo kwirukanwa kwe bishingiye ku kuba M23 ikomeje kugaba ibitero, maze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igakomeza kuvuga yuko ibyo bitero bya M23 yaba imbunda yaba n'abasirikare ngo ari u Rwanda rubyihishe inyuma. Ibi birego nibyo yaba Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi bakomeye muri leta bakomeje kugenda bayigeka ku Rwanda. Icyakoze u Rwanda rwarabihakanye, ruvuga ko nta nyungu n'imwe rushobora gukura mu guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Ariko Kongo yanze kubyemera. Nimba mubyibuka mu minsi ishize, uhagarariye guverinoma ya Kongo muri Loni aherutse kuvuga yuko ngo u Rwanda ngo ari rwo rwihishe inyuma ya M23, ndetse ko ngo u Rwanda ngo rwibye n'ingagi ndetse ingagi ngo n'inguge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbega avuga yuko u Rwanda rubabangamiye. Icyo gihe uhagarariye u Rwanda, donc n'uwungirije uhagarariye u Rwanda muri Loni, yaravuze ati ariko Kongo nimba habuze umuriro ni u Rwanda, nimba habuze amazi ni u Rwanda, amashanyarazi ni u Rwanda, imihanda ni u Rwanda. Ati ibyo ngibyo ni ibirego bidafite shingiro. Araseka cyane avuga ati ni gute abantu batinyuka kuvuga ko u Rwanda rwibye ingagi? Ibyo bintu ntago bishoboka. So muri make rero icyatumye uyu ambasaderi Vincent Karega ahagwa persona non grata ni ukubera ko bakomeza gushinja u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma ya M23. M23 tuvugana iri Rumangabo, ikigo gikomeye cya gisirikare kiri muri territoire ya Rucuru. Bakunzi bacu, hari abari kumbaza batese bahafashe gute? Reba uko bahafashe, maze ukomeze ukurikira amakuru yacu. Reba uko ntejo bahafashe. Imirwanire irakomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC, igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano nubwo ikomeje, ariko M23 ikomeje kwibikaho ibice bitandukanye. Mu minota mike yishize nari maze kukugezaho inkuru ivuga uburyo M23 imaze kwigarurira agace ka Kiwanja, agace ndetse n'agace ka Rucuru centre. Muri centre ya Rucuru izi nyeshyamba zari zimaze kuhigarura mu minota mike yishize. Bakunzi bacu, yari imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo imbunda ziremereye.
ariko yaje kurangira M23 ihatwaye. Nubwo bimeze bityo rero ntago imirwano yahagaze, niki ikomeza kwigarura ibice bitandukanye, ndetse bikagaragara yuko ifite gahunda itoroshye yo kwinjira mu mujyi wa Goma mu minota mike. Aka kanya rero hamaze gusakara andi makuru nanone yongeye gufata handi. Hari ahantu hari hamaze iminsi zinyeshyamba z'i Rwanda donc zishaka kuhafata byanze bikunze, none birangiye zihafashe. Aho nta handi ni muri kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ubu ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kiri gukontororwa na M23 ndetse n'agace ka Rucuru kose. Amakuru ari guturuka ku rugamba, ari guturuka neza mu mirwano, aravuga yuko hasigaye abantu bake cyane baba mayimayi mu gace ka Kiwanja bakiri kurwana, ariko ngo hari kumvikana amasasu n'imbunda nyinshi ziremereye. Gusa FARDC na FDLR ndetse na ya mitwe bafatanyije ya mayimayi Nyatura bamaze guhungira muri parike. Gusa amakuru aratubwira ko M23 yabasigiye akantu gato yabacamo kugira ngo bahunge. Bakunzi bacu, ejo nabumvishije uburyo Sultani Makenga, umugaba mukuru w'iki gisirikare, ayoboye urugamba, uburyo yavugiraga ku cyombo avuga ati aduya na kimbia, uburyo yavugiraga ku cyombo ari kuyobora abasirikare we aho barasa naho bareka. Ni igisirikare ubona gifite gahunda, ni abantu bakeya bafite n'ibikoresho bitari byinshi, ariko barwana mu buryo buteye ubwoba. Mu minoti bakubwira ko bari hano, mu yindi miki ukabona barakubwiye ngo bageze aha. Ntabwo wamenye uko bagenda, kandi ntabwo ari ahantu hato, kuko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini, gifite ahantu hanini, gifite ubuso bunini, ku buryo kuva Rumangabo, za Rucuru, za Kiwanja, za Ntamugenga, aho hose za Bunagana, nubwo ari ibice byenda kuba bimwe, ariko harimo intera ndende, ku buryo kuvuga ngo M23 ivuye hano mu kanyifasha aha ni ibintu bitangaje. Ejo nababwiye yuko M23 yari yigaruriye boda ya Kitagoma. Umupaka wa Kitagoma uburi mu minwe y'igisirikare cya M23, kirahagenzura, nta FARDC ishobora kuhakandagira. Ndetse bahise bakoresha inama abaturage babwira bati ni mwikorera akazi kanyu, twebwe twamaze kubazanira umutekano. Ndetse mu kanya amakuru atugeze haravuga ko M23 imaze gukoresha inama y'igitaraganya y'abaturage mu gace ka Rucuru centre, imaze gufata, ndetse ibabwira iti ni mwongere mwikore, dore ko iyi centre yari imaze iminsi iyoborwa na FDLR. Iyi centre rero nyuma yo gufatwa na FDLR, abaturage bavuga ko batari bameze neza. Ubu M23 ikimaze kuhagera ihise ikoresha inama y'igitaraganya babwira iti nimusubire mu kazi mukore agace kanyu twakabazaniye, twakabafatiye, nimukora akazi rwose. Ubu amakuru atugera haravuga ko amaduka yongeye gufungura, abantu bongeye gusubira mu kazi kubera M23 yahageze. Bakunzi bacu, iki kigo cya Rumangabo ni ikigo kimaze igihe kirwanirwa. Urumva ni ikigo gikomeye cyane, navuga ko ari cyo kigo cya gisirikare gikomeye muri aka gace ku burasirazuba bwa Kongo. Harimo abasirikare benshi, intwaro nyinshi, imbunda zitandukanye zo mu bwoko butandukanye. Kuba rero M23 yahafata bifite icyo bivuze ku rugamba, bifite icyo bivuze muri iyi mirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare.